Bismillahirrahmanirrahim. Urmatly Musa bir tawanda bugün sizler bilen Qur'an-ı Kerimdeki ayatların eng artık olgan Ayatul Kursi ayatın tura qondiriniz. Annemiz başlayız. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun ve la nawm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Hazır okulan yeşfa'u indahu sözlerinde iki ayn çoğu kelgen sebepten keburçularda yeşfa'u sözündeki ayn yeşfa'u dep hamza ben okularda şu sebepten iki hamzanın teң öz ordunan tak dana çağır okunu biraus yeşfa'u indah yeşfa'u indahu illa biiznih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah Ta'ala barozga javob aytilgan xatolardan saqlanib, Qur'onni taq to'ra o'qib, amal qilishga yordam bersin.